kehadiran Raka Obor sudah sampai jalan wanita. Tinare mulai gelak ke aku kantos baja malam kantarya kita ada mulai kapan jenengan amit kama Ratin Jung amit Ratinare ngucap asare lako Nur kan lah tau kabadana sengkok cara ria nang patisan tak ada pemasukan perak pengeluaran malolo Nur tinggal panjenengan pasabar pojina nang ecompo Ratin alako tersalamet dojong bah korang sabar baram bari mulang kok Nur Mbak Enggi rengan balancerang tak korang sengkok Nur sengkok kunco mak niser karatina penteng tolang nyare kasap nang eluaran keangkui sengkok Nur kiratin kan pun usaha Jung engko aben tua tak beki kalaben Ratina kamas Tara karo anak Ratina Nur kamas Tara sayang surat itu Paleman ngereng datang laki kau lekamas jawantara kau lekerong depan jenengan kamas kapuruna apolongan ring paton anggirnya datang kamas kaulah apolongan
oleh Jawa Barat. Guru sadar panjenengan Jeng. Engki Jeng. Makan tos engkok rek engak kalake ya Nor. Me pola ratina rengi mbak racik tempe dari kalakuan Nor. Engki teratin ter nyambia rajike paleman Jeng. Nor, Engki Jeng. engkuna engkau tak pernah seneng akan tak Arya. Ngambak tos otabat tos ngantos badan ratina. Arya engkau makro masa seneng malam satia Nor. Tak oning na panjenengan nih kata engak biasa na tekai dinaratin ki bilen tak gengak nikah Jeng. Iya keng peraan Nor. Maren ratina mau dateng re tak bekal nang sakale nang Eroma. Engkau tak abai-kabai apa. Markana sarapan rakit tada Nor. Tinggal di ki bilen ratin dateng. Kenapa? Latin kopi napa Kasabanan tuli ingat ulah maren ratina dateng langsung agabe kopi Nor. Tekan nalas sakone tarapan. malah aeng kula. Iya ngelain agabe kopi Nor. Mas, Kamas, Bula kerong katika dik Mas. kula jukan kerong dek panjenengan Kamas. Jika merengakan dik Mas. Panjenengan matanya ngake nikah Kamas. Dan kula si ada orang ngantos panjenengan Kamas. Berarti tika aneko ngangkep ongko-ongko kuda kabule dik Mas. Berarti tika aneko eman ongko kabule sayang. Eman ngangkep kota beniser dek panjenengan. Ananging pon apa Kamas dan kula mak ngantos bedana panjenengan si ada ere. Margana sobung saya ada ere Kamas. Saper tika dik Mas ki. Kau tuh saper dik Mas. Benih bula aneko tak usaha rengatin. Nanging bula aneko nyari sendang panganatika. Selalu gagal dik Mas. Tak apa-apa Kamas. Dan kula ngerti Kamas. Mun salaki badai seejuala Kamas. Ngereng apa kerempap asar dan kaula panjenengan. Ki badai setong ka di sana ngebingkeng. Apa-apa mun jual Kamas. Ipon dik Mas. Bula tak nyaman katika dik Mas.
tina bula pakut usaha dik mas. Mas, Nape? cek kerongan kula panjenengan. Kuncoman saarit enteng etikel sareng panjenengan Kamas. Nyatana benikun cuma tika dik mas. Najen bula aniko kerong katika dik mas. Cek terona alon polongan kelaban tika dik mas. Anggue, Kirik mas. mas senengatan kaula panjenengan. Mas rengat tika rengat. Ngereng Mas. Celep bula dik mas. Kaula pon gelek sing ngantos panjenengan ekakan angin Kamas. Anape? Ekakan angin Kamas. Celep bener. Reng syarat tindek mas arunika sayang mak terana apolo ngalaben tika sirati Kan pon apa ulong pengen bula celap sayang takak bula masuk angin siratin laban bula aniko tak usah nginep dek mas markatika sanantopon ekaning kening lamun celep esapo anak Mas angin nama tantong alesan searep panjenengan mulai gelek mulah antos ate seni lagi
piru sayang tambah patat karo bener janji nanti kamu mulai tulus selatin dalam mata cek bungan adik mas dalam mata cek bungan sejelang tanto calana ajen jika lelakar mulai tulu ke emas sayang meneser kau lejetina jalan cukup bersenang-senang bernati bunga kau lah emas senang nih telepon dik mas apa corak kapan boleh cek terona atanya amu dekat dari karena tika aneko odik kalaban gula dik mas napi sakira natika aniko tak kastaa ibu dia rekan kamas panjenengan mak selako tanya nak keneka deten kau lah sana apa api
otaba ada belesar dan kaula. Mon ponten kaula tak betapon lambang panjenengane dinasar dan kaula Kang Mas. Oke dek mas. Cuma Dalam gerak kedua kan paman. estona sapaneka kaula mangkat ka ado. Raden sarangan sadaya pangga pada bingkeng din. Ratina pada ibu dia. Engki kaula mangkat ka ado. Saking kaula neka Apa paman? alok bolo kam kasampian din. Abelo apa paman? Engki saya nomor 2 saya nomor situng. Saya jelas sampian neka ampun ngauningi. Jok mon Raden neka badik nojune dek kapadisan badik ngibo napa kabutuhana sampean dalem din. Iya paman. Saya nomor 2 neka bek malarat din kita nangkung sapora kaula ka sampean. Apa sih no si kaping dua jadi Saya nomor 2 neka saya ngak kaula berak motoro ada sampean. Pokok panjenengan neka jok no nah apa mah bodo orang kok. Apa paman? Pokok sampean deki mun esoro neka moso Raden. Pokok sampean jok toro timon. Soro nikah bermayan kok kau tuh terocak paman. Karena apa paman? Taretan kok ya rela sukses pada neng keraton paman. Engki Tantone ira pedi ngangkak derajat singkok paman. saya jelas sampean neka aro bermage kotu toro ocak mau gudeg taretanipun sampean dalem. Iya paman. Nanging saya bodo neng ekaraton saya oneng perbincangan otaba permasalahan neng ekaraton nikah kaula sarangan kakak. Maksud tebak apa paman? Ki pokok neka deki sampean neka bodo ngauningin dibitin. Mon sampean neka sampai nuruti permintaan otaba tujuan Raden bisa pora kaula. Calaka sampean. Ma bisa jalan kak paman. Jak dengan taretan singkok ira pedi ngangkak derajat singkok paman. Neka bodo Paman. Mak boleh dinak kada benar paman. kaula sapora. Iya. Kaula gelok sakit tabu. Iya paman. Mangkana buru ka ada kaula. Takut Oh. tinaki mo sa sampean kan. Atulo ibule kala bentika cing paman. Demas Jawantara. Dalam istaki dewa epon. Apon engkele cek Dek Mas Jawantara. Cang kolang kuten kau dah. Tak kerjet tantona tika Dek Mas kade tengan buda dek katisa. Eko cak tak kerjet leres ten kau lekak dinto tak kerjet. Namung puten kau lekak dinto sambil bunga kak dinto kak. Ngerasa aki kabungaan. Leres kak Mas. Karena editingnya kala bentaretan natika Dek Mas. Sepon dadi rato Dek Mas. Leres kak Mas. Cing paman. Pon, sop aja lekas tambah bagus cing paman. Tangki cing paman. Eka dinto dalam kehadiran epon nang dalam. Eka dinto tari-tari epon nang dalam aturak bunga. Bunga cing Eka paman. dinto kabodan ampun nyetrum. Aturakin bisa haus Eka dinto lebih cepat lebih bagus Eka dinto. Cocok cing paman. Dek Mas Jawantara. Ngistaki dubu epon Dek Mas. Bunga budi cangkolan. Entar tak nape Dek Mas Jawantara. Karena jika pun setengah taretan bule Dek Mas. Dek Mas Jawantara. Melana bule Dek Mas ngajak satu jelas kar istana. Keangkui mangkiana berdenatika. Setong tujuan bule Dek Mas. Tadak lain keangkui mabunga berdenatika Dek Mas Jawantara. Leres kak. Nape sih kangen angen dalam atenatika? Coba atur lagi Dek kabula Dek Mas Jawantara. Estona mana bisa kangen angen dari peten kaula kak itu kak. Peten
beten kaula Kak Dinto cek terona dek pada sareng panjenengan Kak Mas. Artena tro pada na bula. Leres tak sesi. Tro ngajelenana odik sampurna dek Mas. Leres Kak Mas. Milana dek Mas Jawantara. Nyatana bula budak parempeken mung budak katika dek Mas Jawantara. Tadek lain parempeken neko. Kaangkui mau dek tika sampurna satrosa dek Mas Jawantara. Parempeken pun apa Kak Dinto Kak Mas? Kaburu tro ngatawana tika. Leres Kak Mas. Karena beten kaula Kak Dinto odi sampurna terus Kak. Dek Mas Jawantara. Parempeken bula dek katika. Melana Kanjeng Rama lembok pernah ajen cimung kuda orang keraton Pasundan. Saalana tika dibesa dek Mas Jawantara. Tak burungan tika epasan cing kala benreng orang keraton Pasundan. Melana dek Mas. Bula tapangki kala benreng orang keraton Pasundan. Katos bula etaki cencina dek Mas. Melana esa senento kesempatan tika kala ben bula. Pesa bener dek Mas. Bila tika apa kala benreng orang keraton Pasundan. Kak Mas. Sapora peten kau lemu kuda panjenengan Kak Mas. Kenapa peten kau lekak itu? Dari panjenengan Kak. Jika tak salah ngiding dek Mas. Jika tak salah pamereng dari bulan. Kan pacet neko saya katroy badena tika. Pacet mulai lambek tika tro odik sampurna. Sanonto pon depak kabektona dek Mas. Kak Mas, napa dek Mas Jawantara? Leres beten kau lekak Dinto pacet cek terona sampurna Kak Mas. Cek terona tolong sareng panjenengan Kak Mas. Beten kau lekak Dinto ngakui kabungaan karena panjenengan Kak Dinto alengki. Mukudak beten kau lekak. Ngangka atre jadi beten kau lekak Mas. Namun saat semangkin beten kau lekak Dinto tak terus. Yang atre jed sareng panjenengan Kak Mas. Anape? Milana pun apa Kak Mas? Tikal beten kau lekak Dinto odik melas Kak Mas. Odik miskin, odik sangsara. Asalkan sareng dek Mas. Raji beten kau lekak Dinto Mas. Dek Mas Jawantara. Mak pas aube di lempek keratika. Jika motor dek kabula tro pada kalaban bula odik sampurna. Saalana beri setong kesempatan kalaban bula. Jika nolak dengan permintaan abuna. Napa tika tak tetika lero dek Mas Jawantara. Estona peten kau lekak Dinto lestari pikir Kak Mas. Punten peten kau lekak Dinto tak kalero. Karena peten kau lekak Dinto ngaku ngerasa cintamu ku dek Mas Arunika Kak Dinto Kak Mas. Tak kening epesa sarang dek Mas Arunika peten kau lekak Mas. Dek Mas Jawantara. Agelok kula kalaban tak ekericek. Jika ngocak odik sampurna. Seneng apalong kalaban binina. Tak kun cuma ojak natika. Jak bula saya nggak tahu satu jelas kar istana saya nggak tahu dalam kalau natika kalaban binina apa sangan tak nemu saya deur. Masa bula kuat. Nunjang satrosa boleh natika dek Mas Jawantara. Ampun Kak Mas. Ampun panjenengan Kak Dinto cek terus lagi Kak Mas. Beten kau Kak Dinto bisa nyari TV Kak Mas. Nyorot deh Mas. Jadi nah sama ada. Mak bisa. Tak ando bunga kalau bentar tanah. Sabuk di mau tak panjenengan. Sabuk di mana ka panjenengan? Sero nyari taretan panjenengan semara Gusti Prabu. Saya bisa ngangkat taret tanah. Jere-jere yang saraki posang saya ada posang saya kabelanja mak seneng jika odik yang sarah, odik melas, odik miskin. Hah? Pacet leres peten kau lekak Dinto tak koron. Mukuda pendapat epon panjenengan Kak Dinto. Milana pun apa? Peten kau lekak Dinto odik bunga. Namung abtina Kak Dinto tak asanding sareng raji peten kau lek. Corakna tak sampurna Kak Dinto Kak Mas.
Sampurna lebet dimah dek mas. Senajan peter kau lekak dinto odik miskin kak mas. Nanging abdina kak dinto asanting sarang dek mas Arunika. Senajan peter kau lekak dinto miskin rasana soki kak dinto kak mas. Nyorot. Cek terus sakit di bentana tika. Supaya budak tak akubi penyakit dek kabuda dek mas Jawantara. Jaga dek mas. Ada. Esta kita bepon panjenengan ka Mas. Cing Maman. Mun Jawantara tak ndek surapesa. Anape? Bini nau cek Cing Maman. Jak dinto teka. Neko pakun romana bules yang di Cing Maman. Langsung terus kali itu. Arunika. Dalam Bula tanya amung kuda katika dek emas. Tika sampurna odik kalaban dek emas Jawantara. anyatan-atan kola kadinto sangat cek sampurnana. Sampurna lebet dari nape dek emas. Sampurna kalaban ngalibet eki dari ate sepada neser ka emas. Anang yang sengkena ate tak pada neser, ongkunatan kola tak bisa sampurna ka emas. Alasan kun cuma dari neser, dari cinta, dari ate. Jika pun odik sampurna kalaban Jawantara. Ananging bulanya nyong kema mengkudek katika dek emas Arunika. Mulai saat senonto jika apesa kalaban dek emas Jawantara. Kamas makan tos junan telem semotos kak dintokan kolak bedi apesa kamas. Tan kolak kak dintop kakabinan sarang kamas Jawantara kamas. Cek sayang kena kamas Jawantara kak dinto ampon pusen ota bepon tak seneng datan kaula. Merang tan kaula kak dinto oca epon kamas Jawantara apesa sarang tan kaula. Narema tan kaula sayang kena kamas senyoro kamas. Mula pantas abri setong keputusan. Amar kenapa? Jawantara ni kotaritan bule sing udah endek emas. Karena bule tak sanggup ngabas kau di dek emas Jawantara saumurah pakun sengsara. Makun junan telem saya tak sanggup kamas. Saya ngebeki kau dian seneng ota bersangsara kak dintokan kamas Jawantara. Bangki sakit rasa nate bule. Sedangkan bule taritan setoan odik sampurna. Tapi taritan bule. Kantos esaat sanonto. Tak nemu barat, tak nemu temur dalam kau di dek emas Arunika. Milana. Saat sanonto tika kutu mulai dari Romaneko dek emas. Jawantara, kabudi. Kabudi. Ada. Kak Emas. Apa-apa pancingan tak seneng datan kau mulai kidimin. Apa-apa tak usah. Pacudu bedanak taritannya pun pancingan sarang tan kau lah Kak Emas. Jak nabula di kami odik sampurna. Odik kalau bentar tanah bula. Tapi nyatana. Kasengsaraan eceleni kalau bentika di emas Arunika. Milana. Sopaja tika tak sakit korekna. Elokai kalau ben orang keraton. Engkela oncar di tempat tinto di emas Arunika. Elang haki benar Jawantara. Ini. Tak bisa kau lah Kak Emas. Sengketan kau lah edi ojek sarang pancingan keluar dari patisan. Keluar sarang laki dan kau lah Kak Emas. Kalau orang kalaban Jawantara, pun mereka pikir dulu mucat natika dek emas. Kak Emas. Kalau orang bentar. Jadi Keluar. Cimaman. Sakit Cimaman. Arunika ni ko Cimaman. Mula keluar dari rumah ni ko.
Bagus. Mas. Pancing Dikajak ngarap apa long ponek kalaupun jawan tara. Mun sila pula di odi, Mas. Ayo, keluar. Mas, Bulan jangan kalah, Mas. Ayo. Apa? Hah? Apa? Apa? Pola kok ada dekat Tisa. Bak napa lo tak maki karatina? Hah? Karena bak nara debak kada dan nak paman. Bak nara cak kau penyakit. Mek pola bak nah, apa le dek jawan tara. Suruh cek ndak, ha? Kau lah tak abol lah karatin. Apa rengoning kau lah. Mau tanda ratina? Kau lah tak abol lah karatin. Kau kena apa rengoning. Wah, apa yang apa, ha? Apa rengoning je. Sampian bukan kantong banget je. Man. Area bekna saya bisa ngalos saya benar ratina jawan tara. Kak Dinto sudah dipikir berarti. Berarti cuma ada Pak Kak Dinto perempuan Kak Depo Najunan. Kak Dinto amin. Kantos jawan tara pas tak endak, tak endak. Kau lah kan ni serdak karatin. Siapa? Ha? Abada berma, ha? Siapa rengoning je. Bekna suruh cek endak. Apa rengoning je ratin tara kapadisan. Cek. Kia boleh karatin. Abada lama. Boleh je suruh mencar. Aku. Dia makan cana tuh, ha? Hah? Kakek. Okey. Semalam tak aduh, semalam kita baru saya beri boleh. Mangkana jadi orang cak cetak dua jauh. Engki. Abolok. Aduh, boleh. Sakit lek. Ya, Sakit. ya, man. Jawan tara. Pangalon. Jawan tara. Jumpa man. Esa sananto. Pilihnya jawan tara pun tak ada dengan tisa. Jawan tara keyboard ka karton Pasundan.
Tak burungan eraya aki perkawinan nataratan gula jawantara deh. Kadinto bekal teka kadinto dalam janji pun ajunan dalam kadinto Gusti Prabu. Engki cing maman. Jawantara si jaki kadinto bekal au derajat bisa mimpin badan keraton akadio ajunan dia lebih. Akabin kundu tahun cing maman pasti terjadi. Mah, Dusun Raden. apa? Dusun. Dusun Engke. cing maman. Alam Pada paksa seret dia ke kata Pasundan.